Ngaho nawe utekereza ibi bintu. Hari imashini imwe mu mubiri wacu idakanguka, idasinzira kandi idahagarara na rimwe. Ikora ku manywa, igakora nijoro, igakora igihe useka n'igihe uryamye. Iyo mashini nta yindi umutima wawe. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: abantu benshi bawangiza buhoro buhoro batabizi, kugeza igihe ubuzima bubashiranye mu kanya gato. Nk'uko bitangazwa na World Health Organization, abantu barenga miliyoni 17.9 bapfa buri mwaka bazize indwara zifata umutima n'imitsi. Ubwo nuvuga ngo abantu bangana n'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda bapfa buri mwaka bazize izi ndwara z'umutima. Bivuze ko buri segonda hapfa umuntu umwe apfa azize umutima. None se umutima ukora ute? Kuki wangirika ubundi? Kandi wakora iki kugira ngo wirinde izo ndwara zica abantu benshi ku isi? Umutima ni igice gito kiri hagati mu gituza cy'umuntu. Nubwo ari gito, nicyo gicunga ubuzima bw'umuntu. Mu munsi umwe umutima ukubita inshuro zirenga 100,000, ugapompa amaraso arenga litiro 7,000. Ayo maraso niyo ajyana oxygene n'intungamubiri mu mubiri wose. Iyo umutima uhagaze n'iminota mike gusa, ubwonko bushobora guhagarika gukora burundu. Niyo mpamvu abaganga bavuga bati iyo umutima uhagaze n'ubuzima burahagarara. Ikintu giteye ubwoba nuko indwara z'umutima zitajya zitanga umuburo mbere yuko uhagarara hakiri kare. Hari abantu benshi bagenda mu muhanda bagaseka bagakora, ariko umutima wabo waratangiye kwanga. Buhoro buhoro imitsi itwara amaraso irafunga, umutima ugatangira gukora nabi. Umunsi umwe umuntu agahita agwa hasi bimutunguye. Hari abantu bapfa batageze ku myaka 40 cyangwa 50 kubera izo ndwara. Hari ibintu abantu bakora buri munsi ariko birimo byica umutima buhoro buhoro. Inzoga nyinshi zishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso no kwangiza imitsi y'umutima. Cya kabiri ni itabi zifunga imitsi, amaraso. Ibi bishobora gutera indwara zikomeye cyane nka heart attack. Icya gatatu ni ukurya ibiryo bifite amavuta menshi, ashobora gutuma imitsi yifunga, amaraso ntatembere neza. Icya kane ni ukubaho nta myitozo ukora, kuko kubaho wicaye gusa bituma ibiro byiyongera n'umutima ugakora nabi. Icya nyuma ni ukugira stress ikabije. Umujinya n'ibitekerezo byinshi bishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso, bigashyira umutima wawe mu kaga. Ukuri guteye ubwoba ni uku nguku: indwara nyinshi z'umutima ntizica ako kanya, zica buhoro buhoro. Ariko iyo zigeze ku rwego rukomeye, rimwe na rimwe nta mahirwe aba asigaye yo gukira cyangwa gukiza umuntu. Niyo mpamvu abaganga bavuga ko kwirinda ari byo bikomeye kurusha kuvura. Niba ushaka kurinda umutima wawe, hari ibintu byoroshye wakora. Gabanya cyangwa ureke inzoga burundu, wirinde itabi, kora imyitozo nibura iminota 30 ku munsi, gabanya ibiryo birimo amavuta n'isukari nyinshi, gerageza kugabanya stress, jya usuzumisha umuvuduko w'amaraso kwa muganga. Ibi bintu byoroshye gutya bishobora kurinda ubuzima bwawe imyaka myinshi. Umutima wawe ni moteri y'ubuzima bwawe, ushobora kugutwara imyaka myinshi, ariko nanone ushobora kuzima mu kanya gato niba utawitayeho. Hitamo neza, kuko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niba wakunze iyi video, kanda subscribe kuri NMG Media TV ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu. Usangize iyi video n'abandi kugira ngo ubuzima